Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selina atama tepukna pun Allah Ta'ala ke hadir. Alhamdulillah terisa di watue labak ni ulat cipi, itu bulan Zulqaidah. Nasangitai riul ulat cipi. Apa na cipi dua katobah. Yang kedua, irok bulan Zulqaidah riolo na cipi-cipiran di tiga rok na tahu. Biasa manre bali lopo bali lure bani. Apa magai melo pasipulung iduina untuk melo makaroba pada bulan Zulhijjah. Apa na pahang ni makada iro je sitongan na isuroi makaroba adalah tautuoi. Maka dia pun Allah Ta'ala fasolli li rabbika wanhar. Asam pajaki nasabak pun Allah Ta'ala si bawa akaroba ki. Dua kalimat atau dua perintah sempaja si bawa akarubang. Ia dua perintah na palawangi si bawa wau atfin betungan na si bawa asam pajaki si bawa akarobaki. Dua kalimat ipalawangi si bawa wau atfin betul na si bawa berarti pada hukum nanya nigai suruh mas sempajang tentu tahu tuwe. Si bawa isuroi makaroba tahu tuwe itu. Magi pale nangka tahu makarobang itu matena. Magi sahabat nangka tahu makarobang itu matena pale. Padahal isuroi makaroba adalah tahu tuwe. Manka tahu mate ya karobang. Angka dua lalan nolah. Nah ya karobat tu matewe. Yang pertama, engka pasang, engka wasiat. Nah, ia matu ko mati ka akarobang nga pasar. Apalagi kung kami manolok-kolok pura nali, pura na pasang. Maka wajib ki makarobang itu matewe bahasa nana. Apa engka pasan na? Yang kedua, engka tinjana. Ia ko boleh muimi nasaku matu emak karoba ka. Boleh to ngaminasana. Tetapi depan lepak tena mate. Maka idi ahli warisna wajib makarobangi to matewi bangsa nana. Jadi ko dek to gaga pasang, dek to gaga tinjak nana mate. Aja bawa na tak karubang itu matita. Idi bawa na makarubah na dupatui apalan na tomatotta ko puramui na kika watu tadicu. Jadi idi bawa na makarubah ya ko puramui na kika mbok tawatut na bicu na dupatui apalan na karubata dito na kurangi apalata. Imi ko de nang kanaki kaki. Padahal Pauli ki otwiro, Pauli tomatot otwiro akika, di minaki kaki nasabak magai, nasang hindi nagana apa milotui malelek to kumaki kay milotui ma pesta, gangkana ang kanawat di ngakikang ana, tapi meloki marwa, gangkana di nagana di di najaji nakikaki, ayako di najaji nakikaki nakwaro, berarti engka decen na pagaw anae, di nadup
pai tomatoy. Maka dari pun nabita al-gulamu murtahanun bi aqiqah. Itu anak loloe maka tani nasaba akikana. Maka juga kue pakatan ni ga idi pun nagalung tapi puri pakatan yang angka selekna tanai di malai. Maka to ni rona ko ni akika ro maka tani. Angka de cina pogau de ta dupa ya pak de ta pasu ya katanian na. De ta kikai padahal mampu ki makika kecuali ko de to nang de tani rule de to mampu makika de na kanna ya ko to mampu. Nah, sini no masalah lebih kadire. Jadi ini bawa nama karoba. Na dupa tu itu matuato ko para mui na kika. Aja to sinangka pandapa si makada ya ko maku itu pa ya kika ya lewe. Yang kana mega to sa di man maki kaya lena. Akaroba ki ay yolo aki kaya le. Bangka angkalalo tau mate pinapa ya kika. Te. Kasuro ka. Te. Gere bembe. Giri agi jana kada giri akika pada tomate na ini. Magi na giri akika. Tahu anak-anak jajim itu akika. Nah, jadi gaga perintah untuk makarubang ya le, makika ya le digaga. Iro isuro makika adalah tomatoe. Tomatoe tariulo tu tajaji. Umur pitung ngesok. Nasuro makika. Dia ko hidi de na sampa nakika itu tomatoe. Aja na takika ya le tadi kan perintah. Ia minabit tariolo na akike alina umur 40 tahun. Itu penghususan kepada Nabi. Apa waktu na jaji Nabi tadi pagaga perintah akika. Sisan na jaji, amilo apu ya cinro lai maka irong pai akika lena. Itu penghususan kepada Nabi. Ya ku ini de. Akaroba bawan ni. Makaroba mi perintangi. Angka makada de makaroba matoa wakaroba matoi tomateku apa dua moje sapi kue iya kanjana idi bawa nama karoba dua sapi aja nata karoba gitu mati tapak ditoga pasana ditoga ga tinjana apa itu kong kay pagaw na degaga parenta dega contoh termasuk de nireke tu de nireke ipungan Allah Ta'ala de nangga ipungan Allah Ta'ala kong kay pagaw natanya parenta jadi idi bawa nama karoba dua saping wat di muka paling dua sapi si di tahu wat disa kanjak lalu tu kopi itu sapi si di tahu tak bali ade dasarna karobang itu matung ke nyawa si di tahu si di bembe si di tahu si di sapi cuma kemudahan naweringi agama mah kada wat di pitu tahu si di saping masuli-suli to sial linna gangkana kode tu lima tungkaki sapa ki tahu tagana kedua marajimu piku dua mi pak gana italu latuk pitu tahu engkau tahu dia najaji makarobah magina dia tajaji makarobah nak kada apa mi tulle gamal li sapingi ko apa mi irulle akaroba ni mo apa wat dito ye Nabi Ibrahim alaihissalam si ratu onta telur ratu saping si sebu bembala nak karobang sisan angka tau pura reki ngeliner si ratu onta telur ratu saping si sebu bembala kata pura reki 25 miliar nak karobang gangkana makada setangi wah hebat Nabi Ibrahim dega gatau pada batina dega pada batemu Ibrahim makarobah gangkana maka di Nabi Ibrahim aja nama kada onta bimbala
Anak lagi biningi angka na lenga pungalata na suruh ka makarubangi. Wa karubat to. Watiro di pagagana na. Jadi macam no puno nina. Sisan na yaling anak isuruh to ga makarubangi. Batoy anak ni suruh gere. Wah mancaji tinja pala iye. Anak lagi biningi angka na lenga pungalata na suruh ka makarubangi wa karubat to. Mancaji janci. Angka anak yalingi suruh to nggak gere. Tapi punggala ta'ala dena melo susai atanna. Gangkana waktu na Nabi Ibrahim melo na gere anakna na selewi si bawa bimbala. Mage nasaba na susai atanna ko na gere to ngi anakna. Neru punggala ta'ala dena melo susai atanna ko angkana suruang. Jadi dia nasuruh ki kasiasi punggala ta'ala tu. Nasuruh ki makaroba de. Angka gak tahu kasiasi gara-gara makaroba. Wah riolo so gila dak tu ya anu. Tapi rajin makaroba. Bangkero. Tiga haga. Napa baraka punggala ta'ala. Tahu pasilin narengi akarobana. Nareko tujumi batina makaroba. Apa kata aja itu makaroba nasang yalin tapi mak gerisi pulum mi. Ali nami bagi-bagi. Pitu si bawa makaroba na bagi pitu na pada mana bali subulan na nasui. Mak gerisi pulum ya sana kemakir. Sehingga karobang itu miak bagian. Miak bagian. Miak biring. Apa agak gaya biringnya lebih malas siwilisu loko baraka na loko tomak birewe. Naya agak membuangi poliasi langi latu tanai. Jika orang kata makaroba naselei punggala ta'ala demi na wading. Ipudat tahu akaroba kau jik barak sogi ko. Langi matuk niat na. Tapi yang jelas ye pasilinarnya karobana dena iwiring akasese ngaku punggala ta'ala. Justru pak baraka gagana. Apa itu makaroba ya? Ipa kacaweki alewe loko punggala ta'ala. Magi de mo sampajang iko nak kada maripala dekat negala ada sapi kuampi. Gere sapi musesa berapa aja ko maripa. Negala ada gagaku. Balu gagata talengi olok-olok tagere berak makurang-kurang aja tamarepa berak mas sampajaki makoro lawan aro. Igere si pa olok-olok ilala ngatie. Ilala watak kalewe. Angka tu si pa olok-olok. Agak si pa nolok-kolok manre, minum, tinro, kawin. Dena sempajang, dena mengaji, dena masikiri. Manre bawang, minum bawang. Tinro, kawin. Ini ropai ro. Ayana milag gau kue. Aja to melo mi manre bawang tapi asap pajatoki. Aja tu melo minum ibawa tapi ngaji-ngaji toki. Apuasa toki. Asikiri-sikiri toki. Ilagai. Jadi untuk pakacaweki ale ilagai ya gage wadi palawangaki. Siba punggala ta'ala. Yana tu sahabat na yakka Nabi Ibrahim alaihissalam mencaji sallahu. Na sabak mabasai mak biringa gagana. Mabasai mak karoba. Gangkan nama kada malaikat majik nang ke Ibrahim takka sebagai halil. Magi datanai di malaikat maka dari punggala ta'ala angka sifat lo puji mabasai maga basana nakada lo ko mitai sisan na lo mitai mapermisi ku punggala ta'ala gangkan ipancaji lato-lato tomatoah. Law sita Nabi Ibrahim Assalamu alaika ya halilallah. Maka dia Nabi Ibrahim tania tawiye. Di pagaga tau misang makada pura kana lanti punggala ta'ala mencai sallau. Maginang kanisang makada. Sallau nang ka punggala ta'ala. Berarti tania tawiye. Waalaikumsalam. Agar wakat tata.
Maka day laput tomato ang kakajik malalam mabelau pulewi mabelamu pami ulawi na capu bokoku alim mana bembek tasi kaju ala bokongi na kada ai natyangi pungala taala iweret tau de egaga na pugau ipak guru matu makutu na kada aga na muslor lau pugau na malalang nga tomato atopa ujalo ka ko jamang na kada baha isurun masih kiri baca gari isi kiri subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh ya kumu baca cicang waleko bembe tawatallunna ya mana bembe kue nasiaga bembe nabi barahi wa tuero pakampina bawat talus sabu si di pakampi si sabu bembe nampi jesi agaro talus sabu pakampi natasi sabuna talus sabu andan dolo na talu juta bembe na walek ko tawa talu na kubace si kiri maka de atin la puto mato we mabassato ngaji pale cik dimilau manang kada birik bembe na si sabu na baca tungan subuhun kudusu rabbuna wa rabbul malaikati warruh purana na baca yero ma kanang kanya mapinat din narasakan Nabi Ibrahim waktu itu jadi itu paling to mapasilin narangi karubana ang kamitonya mengipasa dia ngekupungan Allah Ta'ala denang kana rasakan ito di na karubah gangkana maka Nabi Ibrahim tulung nga tapak ganek kedua tabaca waliki 2/3 gangkan nak baca sih tak tambahnya mapimat ini Nabi Ibrahim alaihissalam jadi pedek mega itu akarobata pedek manyama papin dina beringi pung Allah Ta'ala nak kada pak ganna sisa kata lu ale manako kada lepot tomato adik to jadi nama basatimu mi na baca tungan subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh onronya menna papena di Nabi Ibrahim waktu itu samanna din na kali ja ajina kota nai malaya Allah yang asli onronya menna papena dina pi kota namanya malaikat masih kiri gangkana na podangi pakampi na makada pakampi ku lolo bembe lele puak ku makoko engke pumu wa beri mana ngi bembe ku engke pumu mak dek Nabi Ibrahim maka dai lapot tomato jolo jimu mak dek Ibrahim nakada na pura no wale mana gagah kutu anu mu mana ne bembe mu mana ne de nagaga nu kuya nakada deje mu sanga kapang Ibrahim nakada ba wis sakosa napa kubunga engkau nak wis semi meno nakada ma paling mole ngagaga nakada pa milau ko wis sako sama kada malaikat ko dai ma perlu ngi bembe tapi nasabak milau ko ampai waleko ni sangi tau bassa napi maliangi ko ang kagagani ilaw na di nak biringi makanja kanja wi tasongko tapaji kenro ki mali wada puji songko taye talepai talai ko tau bassa apalagi tilawi jadi ampai waleki maka dia laput tomotoa gorang ya bembe apa iya dewan redewi nu degawa perluang ala ni bembe Ibrahim maka Nabi Ibrahim iya tia to malai apa pura ni wak bering de no melo malai pura wak bering ala ni nak kada ya de to malai kada iya tia to malai mapangiwang maka dia punga Allah Ta'ala Mikail engkau tomato ayawa mapangiwangi lo kumu palalairo pudangi maka de almalu mali yejitu sininna agaga kolino agaga kumanang nasa punga Allah Ta'ala sininna agaga apuna-punaku manang pakampi mana mo tu lo kumu pudangi maka da kuang kamu punai aga-aga
iampimi anun namana pungala ta'ala. Angka kina wering asagina ngapungala ta'ala he. Tampimi tu agak ada pungala ta'ala. Ya kuang kato pakampirangi sa pinokkoy di. Mega tako nilaw si di. Yalega tau de. Tentu yalega paanu na memang idi mampi mi. Ya kode ya lengi. Mesa na palele kampirang. Makotoro pungala ta'ala he. Kung kanalingi asagenangang. Tako nilawi sebagai karoba. Na deni yaling. Jangan sampai napalele akampirang ibatu. Napalele lo kotau macai makampi. Ia tu napato-patokan nabita. Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ya kuang kaki maka makaroba ye taungin na deta pasilinarang ya karobata. Angka maka tapi deta karoba maka dia nabita fala yaqrabanna musallana. Aja najik tamak depe okon rot tamas sempajang ni. Aja namak depe okon rot tamas sempajang nasa nabita. Betul na. Ya ko memang angka maka tak karoban na dia tak karoba. Maka dia bita aja na mulo malepo. Maga penting ya sangi Allah perang. Mo anak lolo marumok to ye pak lau kalaman na teri. Unru penting ya sangi Allah perang. Tapi maka dia bita ya memang ko angka maka tak karoban na dia tak karoba. Aja na tak dapat ukun rota mas sempajing. Aja na to malepo. Sini no masalah malebih engkau dere. Melo ki na selap pun ngala talam pe na suruh ki makaroba. Pada wasangun nak makada aga gaya beringe lebih malas siwili su loko punana. Loko tau mak berewe daripada aga-aga mabuang puliasi lanyi latu tanah. Cuma terkadang meromok berupa patolak bala adisi disingeng taroki totota takdir takulauhil mahfuz maka dia matuk kupuri malepek tenakan naki lasah taroki memat toto itu nakan naki lasah kupuri malepek tahu tapi nasaba pura ki makaroba barakak nairo akaroba tak berengiro liso lokidi berupa adisi disingang malah satu ngakisa tapi lasa cek dek mi padi ulu yan rebintan 7 sauni sisa burupion kosok nah malah satu ngak tapi cek dek mi andai kata dek tak karoba nak ro nak kan nak lasa malah ada rumah sakit pa mangong kosoki mega pitong kosokan nanya tak karobangi taroki ila totota nakan naki abala talepo ki kupur man lepo tahu tapi asabaran na pura ki makaroba maka na parewa iro akaroba tak bagian iro lo kupungan tala berupa patolak bala talepo to ngaki tapi lala mi talepo de na mariga ka pa lala mi andai kata de takaroba talepo ki oto na te talepo kapo masoko siki mega piong kosok tan iro makaroba na makanya na suruh ipungan tala makaroba sini no masalah melebih engkau dere. Ya ger kupura ki magere. Melo ya bagian talun rupa tu pun na bagian. Fakir miskin tawatalunna, hadiah tawatalunna. Yanri di temah karobai tawatallu. Jadi yang kata tu hak tak tu tawatalunna. Jadi aja tak bagaimana ni? Alai tawatalunna untuk idik sekeluarga. Yang nanti nasu lo boleh. Ini lebalo boleh ni nasu dapat yanre sekeluarga. Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah. Kege sang hadiah, amo tau sogi. Wad dito yaling, apalagi kau kata sogi nanti nak karoba. Makan jalak dia itu barat tersinggungi. Mega moji diku na yero masale na maling agaga tersinggung mali sapi pitu na masangi sini no masalah malak bien kadere Nabi Ibrahim alaihissalam watunna isuru makarobangi anakna
Pak, maka leto bicumu pinasalay anakna. Bato manina palisu, letu inaita anakna, we macam nilad naita gangkanna, napujilad anakna, nasayang anakna, inro yang parang aku pungal ta'ala Ibrahim, saman na jiwita, malakda ni mo puji anakmu na iya. Padahal situngan ipatungan niya kasi kanapuji anakna, nabicumu pinasalahi. Murusu agama, bato man yang kalisu pantas ko na puji, tapi pungala ta'ala tu pala, melo na pagurlo ko di makada, deji pital na puji pungala ta'ala reko, angka malak da ipuji na lena Apa Nabi Ibrahim selangkang anak na puji, gangkan na makana pungala ta'ala, saman na mu puji ni anakmu na iya, gere anakmu tu, gere anakmu. Talumpan ni berturut-turut, weh, mana kayak pasuron pungala ta'ala iya? Gangkan na manasa pasurana pungala ta'ala. No bimadece ni anak-anak. Ya bunayya, inni arafil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Nah, wite lelepatin ruku nasuruh ka pungala ta'ala gere ko. Maga musa dengan katamu na upagau dia aja. Maka dia Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'maru. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mbok tapagaw iaga na surok pungala ta'ala ko iya. Taruntuk kak matu asuri mundri saya saka anak sabara. Jadi aga na surok pungala ta'ala mbok tapagaw i. We pape balinna anak makasingi. Padahal bicumo pinisalahiro. Tapi isalaiwi karena agama. Deni salai karena lino. Apa sileng itu isalai keluarga karena agama isalayangi, si bawa karena lino isalayangi. Silengan. Maka dia guru takal sini dengan almarhum, nigi salai keluarga na karena lino, malino tu itu. Kalau sumpah makna lo Malaysia 2 tahun cinampak mi. Untuk aga saparak ko lino. Maka mapikir lino to imondri. Melon yang kambo, miki mali isak bola, miki mali talapisi labba, miki mali kadera tikungang. Maka dia anak-anak motor bawan na yalli. Maka dia adik na maloloy. Iyo, maka anjak ko motor nalli dekku ber iya matu mak guru ma motor upa jamping mani. Najak guru adikna, adikna. Maka dia masasa. Maka dia ndok na maji muasasai nak kada melo solangi motor baru na. Kinro je motor enak kada. Nape bayangka kuang kayambo betul. Lino isalah yang inya lino to na pikiri ki anak. Ya pun Nabi Ibrahim agama na salah yangi. Pungala ta'ala suroi. Aja mun robawa mi okko tanah Mekah. Asuko lokok ko tanah Sami dakwakan agama. Agama na salah yangi. Jegang karena pungala ta'ala langsung didi Nabi Ismail gang karena iwere si Pak Maturo ko tomaton na Milo kak gere ko na suruh kak pungala ta'ala gere ko na kada tapagawi mo aga na suruh pungala ta'ala tapagaw lalo si turu cuma setangi mila tam memuka maganggu melo na gere anakna maka de setangi Ibrahim ingat ko bicu mo pimusalay bato ni mulisu akanjakan na muewa si balireso maginong kamir gerei tapi nasabat Nabi Ibrahim nisa ni makada setalata memuka ye malay batu na rempoy maka itu sampai kalau minrek Mekah tumat dempo jumratul ula permusuhan antara Nabi Ibrahim dengan setan lari setannya tapi dia dapat turun nu lokoi benina Siti Hajar Hajar masa Nabi Ibrahim melo gari-gari anakmu nak kada majik nengkai nak kada pasuron gari pungala ta'ala maka di Siti Hajar iya tuku pasuron pungala ta'ala amu ya asa dia tu gere mite tu batu na rempoi itulah jumratul wusta maka di setangi wah liwak pai benine nulai Nabi Ismail dicumu buat dimu lece-lece Ismail ambok mu bana mu gere wasak ngatoi miak karubang malolo mo ko Nabi Ismail ni satu maka ada setangi gangkan miti itu batu na rimpoi maka lemparan tanah itu jumratul aqabah
permusuhan antara Nabi Ismail si bawa setan letak memuka. Jika karena maka di setan ngedemi to nagagala lawat bitamai keluarga we. Apa magai? Ambo na magama. Indo na magama, anak na magama. Dia akan nirulip pakaluntuk-luntuk isi di keluarga. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ni. Ah, yan rompe makada punga ta'ala, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Acin rolai rohe, maga perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim. Acin rolai baik wattuna mimma mautuna kiana. Maga wattuna kiana. Murusu agama, gangkana na pagamay punga ta'ala na acin rolai ro. Lisari ilala rumah tangga si bawa amal-amal agama, upan na ambo mapang agama, indo mapang agama, anak mapang agama. Putus asa si tangi di sekelah nakan na puliki kaki. Tapi kode na pada biasa milo makaroba ambo Tapi bini na sinanu setak, aja bawa na makaroba. Yang kasimatu, milo mana simatu dua, milo ambo na, milo indo na, ang kana na makada motor bawa na taliang nga aja na karoba. Sini no masalah lebih yang kadere. Oleh karena ini, nah orang ipu ngata acin rolai milana Nabi Ibrahim, jalan hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Serkomengi engkaki salama sulmun rina pun ngata. Memagimang ring apa barakat pun ngata. Ring apa hangar itu junai. Nih leng asaginang ale apa lengi itu masagina lengi mega. Paangkat tau mega tapi dia ring asaginangan. Kegi asang leng asaginangan. Maka dia guru teh asang itu masagina tu pertama angkana yanre ulangi. Angkatona yala modala ya ko pak galung purani matanang nataja mani masangkina. Kana yala modala. Ko pak balu panuni tokona. Yang ketiga irwat tuiro angkatona dui wadi naliang olokolo nage nakarubangi. Angkatona dui nakatani wadi naliang olokolo nakarubangi. Ya kuang kaminanre angkato nalamodala tapi de pagaga dui nakatani. Atau angka dui nakatani wattuiro tapi angka mo painran nami wajah. Ya kui wajah inrange de naganna ya karubang. Makarubaki di nagan na iwajarang inrang peku kumakwiro maka de guruta aparamisi ki lokotun riminrang ya ko napalaba ki ulape mo piwaja ki apa meka jolo makaruba ya ko napalaba ki amu yero to pinre ki lolong to apalang o ko karubata de to na kurang ya palate di to makaruba cuma lolongan bonus yero to pinre ki jadi makasih tu de to na maga ko kato minra makaruba tapi pinrangi Angkat tu apalah talolo nggak? Deto na kurangi apalan na yero to makarubairo. Tapi iya ku pembiayaan aja tak coba-coba tak kidan dah ku ditawajai. Sini no masalah melebihkan. Oleh karena itu membagaimana ringi asagena ngapung Allah Taala seri ko mengiwat dengan pasilenar ngakarubat taungi. Gang kana angkaki makacio manassa lori milana Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira demikian sampaikan. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.